Aw, at tutin na tingin sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na. Dahito lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana bale, adda pa'y mo't nabati akwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runaan iti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay kaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabaulan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anasken nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Andang amin klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngam saan kami ang makaawid? Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan na nairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naibag kada kayo, tanairwam kayo iti kasta trabaho. Taditam lang amin ti kay batugan nyo. Ha? Una yun, tikas tiya pa nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay matkit diya, manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kat kas jeti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Iso nga agadal takit di an imbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakem ta. Addan to daw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kay latta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan, si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. May kayo dito Awan ngamin ti makasango. Makumikom mat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agugas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Pumulungak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang tiagin now. Sapay lalaki ka. Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mon dagiti pinggan ading ko. Siya kunti agugas ka dagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas, kit makaawid tamatan. O sige, manang. Siyak dito yan. Bilibak mo't kada kayo ngagkabsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti panagtintinulong yung ngagkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat diya, kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat,
ket napadasak. Ngamita, nakitak mo tentibo nga dagiti rigrigat ko. Amuyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayolatan kanya, kading ko. Gaputa sana dishwasher ti pangibilbilang kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, Manong. Nakasingsingput ka kada kami. Sabado ita, isungay mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid ngamin adda ka no igsam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday? Anya ko mati paramid mau. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay agdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay, dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngamsan damata na makitang tangdan. Makitang dandapay ayah, no addaan damata ni tinatalga da trabaho. Anya? Dajoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, di na usar akaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Katne, awan agukas ka dagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan, ta si kalangan ti umayag dalos ijay likod ti balay, kan agis ismatan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant Inton Bigat? Ha? Agawid kami ngamin ijay probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay kato na. Awan parikot iti daitaading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayagadi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad Manong. Sayang. At damot na era na papanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsya ayo. Urajelugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa Manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Uwan Manong. Nagbit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo diti restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan na bulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Uwan Manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumatla ang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag ko nga graduar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagraduar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-busan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagraduar da. Oho, imposible day ta. Ay na, jakpat yan nga agraduar ka, anak ko. Ay na, well, nga may napampanunutay. Di kay kabayla na pagturpusan nga agkabsat asisak lang ti mangisakad. Imbag lang, tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangiton pa. Ay na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputa adda edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadansan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kini Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Untatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin.
Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuha naga po itikin na imbag na. Nako nanapay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Jak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kasta mo itong dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Mga no, nawaya kayon ton umay alawas ton niya. Ha? Apay, Manong. Adda ka diawis mo? Kwa, damot basit pagsasangwan tayo, ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat selebraran na? Graduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samot, Manong Anton. Ay, saan? Saan ka mangrabrabak? Pulnaw ti bagbagak. Iswa maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan. Tadamot libre a pagluganan tayo. Naibagak hindi nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo. Saan ka di? Uwan Manong. Manon atawan ti panagsirsirbi yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya atyo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso, Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na ti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga nakasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan met nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lakalang ti panangted ko kada kayo. Ta regalo ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot taag take pa iti board exam. Ay na, amok ka ba ulamday ta? Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo na ito a restaurant. Nga oraysan nga iso ti dakkel. Dito'y kadya ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Wala na, dito'y kami idi amakitang tangdan nga agugas iti pinggan. Damag ko aginatang mo kano dahito yan balasang ka. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya? Sikat yakin kukwa iti dahito ya restaurant? Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya? Pangalam ko ba nga iti pagbayad mo? Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya? Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad? Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manmano ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagareditan. Nakaululi mo kamutan. Ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, Mare. Ada ka di parikot mo? Ay,
Nalaos tibain ko iti kanaka. Nakaturpos ni Joy nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti ngam ingkaed na tinagatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, Mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagadal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, Auntie Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, Auntie, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutin, Auntie. Pakawanin na kuma kadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamutan iti amayo. Auntie, Kinapudlo na, tsaka mo, no kasanong agkidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. ay, ni Auntie Mat, awanin dayjay. Bayan tayon dayjay, tanapalabasin, Auntie. Kinapudno na, pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes at tulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputa kas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksid ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanyak. Wan, Auntie, gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Juan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, Auntie, kat agyaman ak unay iti palagipyo. Wan kayam kaanakan. Gaputa mabainak ngo masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kun nga ipaka. Kablaawan ka itinaragsak apa nagturpos mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao.